fiş diye mücadele kendi hava gördüğünüz bıraktım. Moral, güçlü, çok hava gidiyor. Hem dela tecrübe, kudela perverde de gidiyor. Jina çuyan radyo denge gelden başkodarın hecayro 21 mecdare 2025 in ile Brüksel saat 10 lamede 12 eminu çendina var ojede peşkeş bikendem de mazadiya rebera poya Van Heliman permandarya keblayen Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye tevgerajînên azad tê ji di çarçeva çalakên 25 mijdarê de li qadane. Li navçeya Xelfetiya Rihayê Atolyeya Zayên da civakî hatı darxistin hevşaredarê Xelfetiyê Parlamentera Rihayê Dilan Kunt Ayan û gelek kesên din beşdarî atölyeyê bûn. Dilan Kunt Ayan li vir xîtabî jinan kir û got em di pêvajiyeke pir krîtîk û girîng re derbas dibin. Em qala pêvajiyeke dikin ku divê êdî bi danûstandinan werê çarêserkirin. Divê em li ser pirsgirêkên bingehîn ên ku dibin sedema vê şîdetê nîqaş bikin. Her wiha li hemberî vê ferasetê têkoşînê xurt bikin û pêşengtiya jinan civaka azad ava bikin. Li Wanê jî pêşengtiya Mêrsa jinan a Dem Partî çalakiyek hatı darxistin. Hevserûka rêxistina Dem Partiya Wanê Gülşen Kurt li ser navê jinan axivî û nirxandin kir. Têkoşîna dijî şîdete her diçe mezin dibe. Xuşkên Mirabel agirê vê têkoşînê gor kirin. Îro jî em li ser mîrateya wan li dijî pratikên Zayên-perest, Netewperest û leşkerî tê dikuşin. Piştî daxuyaniyê jinan li ser caddeya Cumhuriyetê zincîreke mirovî ya 10 metre dirêj çêkirin. Li Amedê jî têjayê xebatên xwe didomîne. Di vê çarçovê li navçeya Sûrê aktivîstên tevgerajînên azad bi hevkariya Şaredariya Sûrê ji bo meşa 25 mijdarê li taxa Dabanoğlu belevok belav kirin. Hev Şaredara Sûrê Fatma Gülan Önkol jî beşdarî çalakiyê bû. Jinan Erbeneyan da û li Kuçeyan banga beşdariya meşa mezin ya 25 mijdarê kirin. Li Batmanê berdevka Mêrsa jinan a Dem Partiyê Halide Türkoğlu bi jinên karker ên bi biryarnameya di hikûmeta Qanûnê de hatine îhraçkirin re hatin cemhev. Hevdîtina jinan di salona konferansa Dîsk Genel İşşahê Batmanê de pêkat. Halide Türkoğlu diyar kir ku ji sala 2016 û pêve desthilatî siyaseta xwe li ser xespê ava kir û vê siyaseta xespê netere di mekanîzma rêveberiyê de ji bo sermayê jî derbastar e. Li her devera welêt wergera çandeke ku şîdetê xwedî dike. Tevgerajînên azad tê jî li navçeya Edenê Yüreygirê atölyeyek pêkanî di atölyeyê de agahî hatdayîn ku jin li dijî şîdetê û cûreyên şîdetê çawa dikarin têkoşînê pêş bixin. Komeliya jinên azad Rojhilatê Kurdistanê kijarê bibûne 25 mijdarê peyamekda Komeliya jinên azad Rojhilatê Kurdistanê kijarê di peyama xwe ya têkildarî 25 mijdarê de got çareseriya herî mezin a ji bo sed sala 21 manîfestoya aşî û civaka demokratîk ku ji alî rêbera povê hatiye amadekirin. Wê dawî li cîhana ku xwe li ser sîstema mêrsalarî dayê avakirin bîne. Di peyamê de sed sala 21 weke sed sala azadiya jinê tê penasekirin û wiha didome. Jin xwedîvîneke mezin e li Îranê bi hezaran jin bi pêşengtiya jina Kurd li ber xwe da û xeta teslîmbûnê qebûl nekirin. Mînaka vê ya herî şember jî Şîrîn Elemhûlî Zilan Pepûle û Arîn Arîye. Ev jinên têkoşer di têkoşîna Rojhilatê Kurdistanê de xwedî cihên teybetin. Wan bi rêzdarî û minnet li bîr tîrin. Em soz didin ku em ê çalakî û têkoşîna jinan ya li dijî tundiya li Rojhilatê Kurdistan û Îranê mezintir bikin. Di peyamê de têgotin ku çalakî hemû li ser bingehê felsefeya şoreşa jin jiyan azadî têne birêvebirin û wiha dodoma. Di nava gelê me Mîna Fers, Mazenî, Gilek, Kurd, Belûç û her wiha de ji bo xwegihandina azadiyê têkoşîneke pir xurt têdayîn. Jinan bi pêşengtiya xwe şoreşa dudomîne. Ji bo wê rejima Îranê ji rêxistinbûna jinan ditirse. Ew weke kijar li ser xeta azadî û berxwedanê tê dikoşin. Di heman demê de hemû çalakiyên me ji bo rêxistinkirin civaka demokratîk e. Kijarê di dawiyê de jî azadiya jinê weke prensîba esasî avakirina demokrasiyê penase kir. Hatta jin azad nebe civak azad nabe. Felsefeya rêbera û asta bilindbûna têkoşîna kijarê ber bi
پیشکتنک مزن و دچه یکانه ریا آزادی جن و جواکری خستنکریه ام وکی جن رشات کردستان پاراسنا روا و ناسنامه خو وکی مافکه روا دبینم به ریه ام پیشیا تندیه بگیرن قیرین شورش جنجان آزادی که بوی دروشما همو جنان چار آلین جهان بوی ایلهام خطا رزگاری کو جنگه که اوله جبو همو جنان پیدا بکن لروجاوی کردستان هجی چالاکین 25 مجدار دومه لآموده با آرمانجا روژا تیکوشنا دیجی تندیا لسرجنان و پیشنگتیا کنگره استار لحولا مجلس قانونساز جیوین کات پیکانین لبر انداما کنگره استار گلستان گلو آخوی گود کوکا تندیا لسرجنان سردستی هشمندیا باوک سالریه مینا کاویا هری باش سوریه دسلاتاریا دسپوت هاتیه تک برن لی دسلاتاریا نوجی دچاره سریا قیرینا پرسکری کانده به ذهنیتا میره کجر تفدیگره یکانه رزگاریا جنه به بانگ آیشتی و جواکا دموکراتیک رو کوره براپو دای دست بکرن دوی جن به یک ریزی که خورد پیشنگا سکتفتنا آیشتی و جواکا دموکراتیک بکن ده جوینه ده بشتار آنجی دیتن انخوانین زمان و جوین بداوی بو لشامه جی به پیشنگتا کنگری استارو همو آرمان جن لناوین دا چانده یا عثمان صابری پانل کات بکن پشت ریزگرتنه بردهکا نویسکاتی کلیان کنگری استار رونای حسن و هسروکا نویسکاتی کلیان یا پیده سمو بختاش آخوی پشل کولینر سوسان سکسک آخوی گود دویژن داواکنا سوریا نوده دم به یک ریزی که خورد رولا خو بلیزه لحل بجی پیشنگته یک تیاجن انجوان یا تاخا شیخ مقصود جبو 25 مجداره لحولا جوینان مسده جی هات بکانین اندام یک تیاجن انجوان صدرا شیخ و اندام کمیته جوانان یا تاخا شهید جنگیز دجوان محمد آخوی گود جن نیوی جواکینه و دوی داواکنا سوریا نوده رولا خو بلیزن اگر جن یکتیا خواوا بکن تو هز نکاره لپیشیوان رواسته پش اندام یکتیا جن انجوان آیا حسن و اندام کنگرستا هیوین موسا آخوی گود دوی جن داواکنا سوریا نوده جوهر خو نشان بدن و رولا خو بلیزن سدری بشتاری تی دیالوگی جبو آواکرا دسلاتاری ناب مدیا عراقی راگان کو سروک تفگران اجتماعی شی مختار سدری دا آواکرا دسلاتاری نو عراقی ده جیهنا گره مدیا عراقی رایدارن تفگران شیعی و که چاوکاری نشاندان و بزمانه که هفش راگهان نو که هلوستا سدری اوکو دسوردان دا آواکرا دسلاتاری نو عراقی ده ردکه مدیا عراقی ده بیجه ریب تفگران اجتماعی شی مختار سدر و روژن پیش ده سدما و بریارا خوش رای گشتر عراقی را اشکره بکن لاندونزیا جبر هزازی هریکم 30 کس جان خوش دستان لاندونزیا گراوا چاوا جبر بارانا تند و زده هزاز شبو بدهان کس جان خوش دستان برده سازی رو بری آفاته یا نتوی عبدالله مهری راگان کل بانجنگرا جنازه 7 کسیندن هاتنه دیتن هجمارا مریانگیش 30 کسی و گلک ونداهی جهنه عبدالمهری دیار کر کو ل سلا صابجی هجمارا کسین جان خوش دستانه بویا 20 کسی کجی وندانه آژانس جهان جراگهان نکول اشکر پلیس و دلخواج دناو ده کمک رزگار کرنه یا 700 کسی ل بانجنگاره خباتن لگرینه دومینه همان آژانسان گفت کو باران زیاده دوام دکه و لهرم متر 3000 نو شاپه و لهین مزن لگرنا لونداهیان زحمت که لهمان هرمین نزی 1000 کجی هاتنه تحلیه کرن و برنا قادن اوله سازیا مترولوژی راگان کو دنابرا مجدار و نیسان ده دما میسونه و هر سال باران که زیده دباره و دبس دما کارستم سازی هشاری دا کو ده هفته این پیش تجی و باران تون دوام بکرد و گل تدبیر خو بگیره بله گودان جمعه چین ساده پیشکش کردن خاطر ودم باشه